Tuhan terima teruk seroi kino. Jisuna abide lalingco lang yuje ko agang sa i makupo sesa au yang lang mabace. Abdong pa turang bayu halina mati tenge arra tariasan ko tarimaya. Matthew chapter 7 verses 13 and 14. Akong sab takam ku zadung tuno mabemi takam za malatile ko hatalang naba lang za malakadile ko hatala zadura hatango tarimaya. Ta atang lang takam za akong sab ko hatalang naba lang za atsae ko hatza mura ay kya tu abdong bayu Bishra abina Allah mawajang. Abdong ba Jisu Krista yula yobata. Lang yuje ko akang sa ako yolile Krista na. Apa lang atong linome ta yuje ba lang ko acang china babatala itwe ko. Ako imo kuba iu yang sama machino. Abdong ba Jisu Krista mo kuba iu yang sesama macino. Johan Karela. Ita yon nalile. Ita dia ako makuba sesepuyung lang zatuno mako. Sana makuba zatuno ada sa afara. Betulana, yapong kilana, anang lang na zatuno dia ada acang macino. Ko Johan Karela sa kadang tidayo dile. Kailang panyero tu mucinero abotong ba Jisu Krista langla terati abite tamling apang changda yo chanye dinati pa hiba asamsa langla seno abotong ba yuna isate yore nana abotong ba Jisu Krista te tu yoro ako abotong ba la nate tu langla seno yoro atala yo chongi te kangla Acang ci abotong ba Jisu Krista amuanong la na tenong Krista te ano te kangla na lang kadoy shu na muci kadoy mucinong na nanging coba tikira na Krista te kangla apang sa kono na mayanong na mayanong mokono kanyang nongpi Muci kadoy dinge apite kanyang na ako mutenong turang bayo na katang tidayo ine. Kote na Krista yola ipa yuche balang la terna. Abotong ba Jisu Krista na chak tabanong. Ako na tarinong na sharinong. Ako apinano tenong za na ngasenong alang mali. Ina na may cho na may cho. Ija ro ni bahila te kadudu tapa. Iso bekang lang mumuda kang penong. Ako na so bekang ina na cho penong. Ta abotong ba Jisu Krista na japa yuje ba lang la. Apite aro te kang ko. Krista na kadupi tinyo bekang la. Krista na kadupi mai bekang la. Krista na kadupi api. Takutlah, api wakala, tayong bekangla, api mayodala, tayong bekangla. Oh, desa api na manachanong. Beka apangla, na tulang chanong. Beka apangla, na chomangno. Beka apangla, na bainong. Tuno na, yuje ba langla, Krista tete chokuna, api na manachanong ewa. Torang ba yun na, katang tita yo ine. Natsada, apang chikinong. Na ada aring hamaling beka aluri apabla abina na donong lembana lite lori lite hamaling lite na mabeka pa abina shari abi bajangla na magnong ako acangsi tinong eba dorang bayuna katang tita yo ile Tuhan kila koni sana ada samrepa kadu ko samrepa anya sa kitinong na St. John chapter 8 verses 31 and 32. Achota Jisuna apicha yutilate yojo. Narada i atopa nikang nara ajaje imonoi 32 sangbaya. Narada yujeta mateno ko yujeta na
nara nyeche kang sono amani yura alungki male tu uchinong mata amani na tu yoro hatalang tu teba isa lang na yo choroi abina hata adela mayong numay pa yung chocho ta atata na hata mateba yung yung naba ataw panaro abu ama magula pa miya hata ba along mali kuna mabang chebo baba hali ahilang na pimala choy ako yuzi ako tagi sarana yucheba langza chocheba mateba terana ayura suro hata ba yung kayura muy yura amani yura Matano, tanya abu tumba Yesus Kristus yuna, yuce tana na nyeche kang sono, serenda hiba yuce la temariro, serenda yuce chotero, serenda yuce chotero, serenda yuce chomuchiro, serenda yuce cho abu tumba Yesus Kristus cha tinye tero, hatana na nyeche kang sono, nyeche ko yumata sa yurama. Na akan yang la ada cita tak ayung apong mutino dorong bayuna kadang tiga yo ile kainda yuce mama bachota abu tumba dorong bala kain nada yuce ta uchire langla na tueba di chorunura nada yuce ta uchi chore langla na tueba nani apel to maksenura nada atikela na yuce bachon komado yuce macho uchichona atanyang chorocho kaina akanga yuce macho uchichona abikuki tudara pangze lungna magse kecho hiba amani yuce macho solumba hiba amani na yamung maku hiba kang ayung na jamyale aku hatane daging yale akang hita fangna hita uchina yuce macho latinna apara tu semua ucine nalang rang na hidang uci aku hidang rambang hidang sangko akan mani akan sadaba akan kosoba akan ko arong uci kena dong na bakse sasoba ataba manina kang ayong na idu inong ta nada yuce caca temare kala hiba yuce kena na ngece kang sonong ija au kanu ija ata ayah kanu akan mani itu cari pasti kamba itu katolana buki sesena luna maksino amani yang no manungsa aku tumba turang barilung calono aku amani kanyang no asi ading tajo yang rode Ananias ko sapiranya aku tumba Yesus Kristus yang amapa yuje macho mapapa anya pe kamba hidai ko itu na iba abang te hibwe ko yuje ba doang yuje abang te hiye adalah na soge cho ade se thali roba ani badisa yuje ba na jo ali iba ta abang himao abang bata hore ara kela yuje ma cho be tamba anya na uchi cho na anya adalah na soge cho yuje ma cho mate ba yuje lang la mate ba kuki akang amalong choke chola ako adalong tange kodi sana hiya dinda chola noha tirana noha yuje chora au kadu tu yusi baba ronge abina abu tumba turang chaking cho abu tumba turang bana abi te uchinung roba akila uchita matamte yuje cho uchi chona noha changlang na au changlang na rukuki kamchono na ata aya changlang na langaba na changlang na rukuki na ramalo kamchono noha chana tingchoba isa chakangkang ayo ako muteno dorang ba yuna yore Tenara akak Achata kamaling baba kunu akak roko tange apuna rang chona yuje chona abu tumba turang bana abikang buchinong nyamde jaba tuta yuje cho buchi bachona Yusuf na achang chi abu tumba turang ba kanyang so cho ko Yusuf changlang na aro buki cho ako Yusuf changlang na Israel lagi Egypt nila akan cho mucoba isana lede ujire
amay sana tadi samdamra turagi kadoi chanye iba amapukula ako hiba yumi yaro hela niya kala kutila yute machoba anita de yute macho anita yute macho chona palu kushira abang ikhang peko kutila zadaba atong kang peko atong di maliba suro mato yale apa namata yute ba lang mate chona rangche rangyo pache payo uchi chona atanyang choropa yute ba mongupa tachiram chiliba kutidi dongineko Hilang kala atanyang padaya yung matara changda matara hamaling kirali ko abang Yesu Krista yula yo choro yute lang na jo hilang kala chanina atong chintang ichela chakam lao yute lang na tenung na rangche rangyo pache kayo mauchinong na abang Yesu Krista jingde tu yute niro hato uchi transparent Kadu na kadu riche udana uchi manuna yute la mare kote kala achangchi abang panore kuno abang Yesu Krista na yonile itu ta yute lang iwo kuwa iyo yang lang sa manong mako abang Yesu Krista yute ba chato mare paisa tenong tura ko tulare kala chanya yute ma chona jingba tulare na tura ramataba hato kuna tura na tulare mama ipeba Yujesa sanang pejoba alung di maliba kukila atuda turo matumpa tulaya soya coba adela ada yung machonong asala machonong pinatong charangpeng kakeko matoko sabatuda adawe madura na chochoba sangdamra kukila dikiko ko yuje maliba tulaya ko dura kala katupina dura abala laropa yute la bateba athanan jinghang balile yute thadale go yute lang la denung thadale nada yute lang thane bathoche thang chadang dangsa atiba bikharu athanan rotuno ako hatala na athang pachino atego yute lang thoche abang bana joliba lang da aza ako hatan ninglang yang ichina nomba nekhang jo dile Kurang rekala, aroli rekala, yute macho, mamai macamda, chayida na jingwa, lang na rekala, ayam rekala, atayang na jingwa, yute macho na jingwa, chanye isanini, chachiramchi, along di maliti yale, iro isuro kadula, abang Yesu Krista ayam biru choy langla, amani mutingnan napalang amadalang ang ta siyo kang kilomba, peka, tu manu male amisa na tadi sa apa na ilu itu lete malinong na tertelanya lete malinong pura ko tulala lete malinong pura ko alo nila lete pura kadu malinong beta kadu nindang na pura kadu mamala kadu bila sabi no yute so kadu na kadu may matanda po sakang dahi yang tapalapa sakang dahi yute so ako uteba ako kupo kito mata yang long jinga atanyang na jing yute macho na jing pala lang ba yute macho kade lang ba yute macho libi apang yute macho na jing di ba chane yute monguba yang se mo se rachi kangba itara atong dire atego isa ni to kiyoti ako sangdam reti rong isa na yute ta maino ako tong Yesu Krista jingte alira ako tong mo aja ba alira ati kimra ako kiamat ya atadong mura na kadolile na kulalile na ali atong dile danye yutela na ailamra yutela ailamra yute chonong la ailamra ara te chete yo chonong ba mali ai kasi malade tiche dinong ba pakapa yutira di agang chage yutela la tatino abotong Yesu Krista ni sa pang kayo dile tuno isa atang just for a moment. Bekati jatuh lipo ijo menguda pino. Bekati jatuh lipo ijo celanyo menguda pino. Hati buang. Apa tu Yesu Krista na? Tulipa. Yuje malang na isa pang kanyang mongki. Isa siti lang hiti kanong haleno. Isa
isanya pamaiti isa abang tutula kadati yaro hatta timba yuji da maino atto eka buji deba ho kesa bathali nungato ade changeni mo mikali mo no ngere ade ko abadong man joba yuji la to mare kona abadong ba Yesu Krista ni la no mata ko sarina hiba yuji la mare patero ne yang nongko nakuto mo nongko na abono mo nongko ako na kanyang ni nongko ade ba bang patike cho apan na abadong ba chana hiba yuji na cho patero to bukila ala akanyang da amita bukila ala dongita ala akanyang da Kurang musikala ala abaita akitala te balongko nana yuje dan mai kamla yuje la te kamla abang ba Yesu Krista jingte kang yere turang ba jingte kang yere dashi te balong ba Israel rati pungche pa te dashi de are rakala yuje bachona jingpa are rakala namo na thana jingpa lang na nyam choting tunang kadung nyam choting abang ba nyam choting are rakala kuda charoba kang hatoi te baba aning chore tu Egypt limila le shemasu kana limila de chomala changtham be chomara Musa bile made tu che chomara tuno arena yuje de na zati cho abu to ba Yesu Krista de na zati khandam family kirale no isa pamna age Egypt ni ke chako ayur suro ke chako tang hi ke chako lutung hi ke chako muchi hi Rong, isa na te kulang liba, yuje lang laga atong si ada ko, abu dong ba jingde ako muno lang mata ko. Hote na Krista te tero, hote na yuje malang na tero, na ko ne sa makalunong na le te kanyang na pagling pang Krista te yo, Krista te changda te long na amanong tano, abu dong ba na trono, abu dong ba na kagamnong rong. Yuje la isa na kakamaritan. Yuje la isa Dito ko isa yung tinandi kadutaba ipalang la ako multe bate jagang kang changgaro de atiba ke chate na ala kanya mo amanong la ako mo manong kukila yuje to isa na minong change ako hada soro ako isa pang na amanong la iba yuje daling rangno ako kaduna kadu yuje cho ako mo no matay kano ako tong ba Yesu Krista jingte iba yuje to machaso pa isa na la ibi Ichikala yujelino. Ako isa kala yujelino. Katuna katucha dong nang tano. Masikyang tano. Apara na roko na isa tulong pama. Isa di pa. Hila katuin niro. Hituto da wanong kachona. Nila yang ni manong badalang da samsale. Yujela tenong lang da katang samsale. Kanya ko ba Yesu Krista te kanglang naganya haleluya sa iba yuje lang lana na mazayeno ninglang yang lichi na ako mo mano yuje lang lana kashira yuje ba za tuliro na nakata koche abotong ba Yesu Krista ra ninglang yang liyang ba so no shulam amangina atong bi amazaba lang lana na yale arake lang lana yale yuje do nong ta at mamimino ko Yuje tata na de hade mo nong tata asaba lang iko. Rong, yuje balang sa koche. Ukila, kelara kala, tulara kala. Ako nung ba Yesu Krista jingte. Yuje cho ako mo nong mata cho. Ay, isa pagkamali siya katungo ba ako mo manong. Isa macam na naman. Isa macam na naman. Ninglang yang di manong di amalama ko. Ninglang yang di manong di amalama. Yuje palang kochino ka amalama. Ita pamla na tatano amanina hingyane. Abo to ba Yesu Krista chite. Yu atu cheja. Aba to ba Yesu Krista na hingyane. Abo to ba Yesu Krista ka ibo ki kanyang tungti. Yuje lang na sino ka. Yuje lang sa dili ko lang sa katang asay ko zina magang bibili kukila pamaling zina magang bibili longpong na magang bibili abadang pa Yesu Krista na atalala moche na nangyari aba itong mana na nanong ko lang yung abadong mana na nangyari mga yung abida ng mga sesuno
Nada puji berasa yo coki yo prokanda. Isat ba jam na kau puji jom na tak kita mare.